Imwenyuro TV. We got you covered. Nibiki? Nabyumva rero ibyo ndi kurakubwira wewe. Nabyumva? Gende. Uno munsi mwana wanje ntarara ahantu hatabona soko mu mahera y'amanyiti. Ndeka nini apetisha? Apeti yae, hiyo ara mapeti. Nakubwira ati soka. We. Soka. Karenzo, ndagusangaye. Ndagusangaye. Nakubwira ati ndagusangayo soka. Karenzo. Nibiki? Nakubwira kene induru naje. Uno munsi ndaje ndi tugani wewe hiyo tindira nakugati soka none ndakumaya amahera amanite mu USA uko nyene nibiki soka si soka awe naye unasarisha ndasharishije soka bana ndaje nakugati soka iki Demini wagiye kurara urugo wamunze sohoka singene ndu nawe sohoka ndindira basi Demini sohoka singene ndu nawe makosage mu USA singene ndu nawe teka ndagusanga ndugurura nibe tugari wewe nduguruye yaje njiriera ibiki hari lahiri hiyo none makosage mu USA ni wari kundindira hari yakurindira hehe mana wari waje kurara ino sineme kumwana wanje ajya hano abona none ni wari kundindira basi amayinite ni mu USA nione huyu ndakuborera sasa unitunge nakurindiriye narusha imama yari amayinite uranzi ngano meranye wowe kandi makosage mu USA kuma amahera y'amayinite ina manyama mfisi mikeke sawa je niko nabona amanyama ari nakubwira ati umama ndinde basinje ko ndati imana yari ndayaguha sasa ni ngapi oya na mana sasa ni ngapi urumva muri aya mezi yose warubaye ngaha ahera tugura yandi wayibagiye ayo mahera ko ari make je ndi tayari ndaza kuyavuga utangiye kumubita nabura fangine nawe mana utangiye kumubita kwa miri sengis je kubera ndabira bamunire uramana tutaguye uri kumubitira kwiwase mu Kirundi bavuga ati ibuye yarise mari mandagara ridu ibyo wawe umubitira kwiwase urabona mana oya tugende basi oya je nirekere